Attention, chomeka mpira kwa Kiwanuka Togi William. Nijoro ryuzuye imbaraga n'ishyaka kuri Kigali Pele Stadium. APR yerekanye ko idasanzwe itsinda AS Kigali ibitego 3-0. Ihita yegera igikombe cy'intwari cya 2026. Umukino watangiye APR isatira nk'inkuba ishaka igitego hakiri kare, amashoti yaturukaga impande zose ariko umupira ukajya hejuru y'izamu cyangwa umunyezamu akawukuraho. Ku minota 28 AS Kigali yabonye amahirwe akomeye. Tuyisenga Arsene akorerwa ikosa mu rubuga rw'amahina, abafana barasakuza ariko umusifuzi avuga ko nta cyabaye. Ibyo byakurikiwe n'imvune ya Tuyisenga Arsene yahise asorwa mu kibuga ku ngobyi, ibintu byatumye AS Kigali isa n'icitse intege maze itangira kwitakariza icyizere. Igice cya mbere cyarangiye ari ubusa ku busa, ariko wumvaga ko hari ikiri buhinduke byanze bikunze muri uwo mukino. Bigeze mu gice cya kabiri, APR yagarutse ivuye kuruhuka ifite intego imwe gusa, birumvikana nyine no gutsinda. Umunota 59 Hakim Kiwanuka wari umaze iminota agaragaza ko ashaka igitego, yazamukanye umupira yihuta asanga igitego, atsinda igitego cya mbere ndetse stade yose irahaguruka, abafana ba APR bose binaga mu bicu. AS Kigali yahise icika intege maze APR irushaho gukaza umurego. Umunota 69 Kiwanuka yongeye kugaragaza ubuhangange bwe ndetse aho umupira mwiza William Togwi nawe ateramo ishoti rikomeye cyane ryinjira mu izamu. 2-0 biba birabaye. AS Kigali yari imaze nk'iyazimiye mu kibuga kuko niyongeye kugaragara. Ku minota 78 APR yongeye gusatira byihuse. Kiwanuka atanga assist ya kabiri. Ruboneka Jean Bosco atsinda igitego cya gatatu, birumvikana byari birangiye. APR 3 AS Kigali ubusa. Abakinnyi ba APR bishimiye itsinzi iratinda. Brigadier General Deo Rusanganwa agaragaza ibyishimo bidasanzwe, abafana baririmba itsinzi ndetse bari bishimye. APR noneho itegereje uzava hagati ya Rayon Sport na Polisi. Ubwo ni kuri uyu wa 29 z'ukwa mbere 2026. Ikipe y'ingabo z'igihugu, ikipe ya PRFC igiye gukina umukino wa Heroes Cup cyangwa se igikombe cy'ubutwari hamwe na AS Kigali uyu munsi kuwa gatatu saa 9 kuri Kigali Pele Stadium i Nyamirambo. Iyi kipe nk'uko bisanzwe ivuga yuko ifite intego zo gutwara igikombe icyo ari cyo cyose gikinirwa hano imbere mu gihugu. Mbese nyine no kuvuga igikombe cya shampiyona y'u Rwanda, igikombe cy'amahoro, igikombe cy'ubutwari ndetse n'igikombe kiruta ibindi mu Rwanda aricyo Super Cup, aricyo gikombe iheruka gutwara ku itariki 10